मरुइबा पाउ पिजरी मियामना पामद्रबा बीसी एपी पांडे लेंगाकना फाजनदुना थंबगी वफम लेते हाइना मणिपुर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की चेयरमैन एल राधा किशोर हाइख्रे खुरुमजरी मिदेंग ताबिरिबा सिंह बुताराम नोक्सरी पाव संदोकना पिजरी मियामना पामद्रबा बीसी एपी पांडे लेंगाकना फाजनदुना थंबगी वफम लेते हाइना मणिपुर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की चेयरमैन एल राधा किशोरना तौबुलदा पांगथोकपा मियामगी थोरम अमदा फोंदोखरे मागना मखा ताना हाइखिबदा एपी पांडे असि मणिपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ओइना अदुमक थमगदबा नत्ते चंगसिलिबा इहौ अचुंबा अरानबा हाइबदुना अमा ओइखरगा मतम हाइबसि अमुक हना लाकपा यारोय हौगलकलिबा नहारल सिंगी पुंसी येंगदुना खोंगफम खरा खरा हंदोकनादुना तुंगी मिरोलगी खनमिनसि हाइना अपील तौखे भी पार्टी मणिपुर ले रहे हो करी ले रहे हो मणिपुर याद है मणिपुर कम नहीं याद है मणिपुर प्रधान याद है मणिपुर की एनी भी कम्युनिटी नहीं याद है तमाम नहीं के तो मणिपुर का थमक तौबा का मणिपुर की प्रधान का मणिपुर के गांव में का मणिपुर की एनी की कम्युनिटी का थमक तौबा वाली पा कोई कोट तो तमाम कदा ही नहीं के तो नहीं होएगा महा याद है की तमक एपी पांडे याद है की तमक कोई करी तमक मणिपुर के एमयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ मणिपुर करी क्लोज तो करी मणिपुर यूनिवर्सिटी एफिलिएशन तौबा ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन से कयानो कुछ स्टॉप तौबा प्रेका होतो को मतम क्या कोई है प्रेका भागो लोगन तो है नंबर में सिगी होलो इसा इशू संगी अभी वो जनरेशन के लेके दबा सेकेंड में पानी बड़ा दबा एक कोई तौबा तो इसा इशू से लगे मतम एजुकेशन सेक्टर से देखना शाम में नमस्कार के फुटबॉल सिंबल वाले वो हरी बदल वाले चुम्मा से फरसनु एक वो तो मानो कोई काम लगा मणिपुर की साथी खुनाए होजी होजी 30 लाख मुकुन से मांगन बात चाहिए मांगन बदी मधु चुमो ये है ना ऐसा की जापू तोजरी हौखिबा नुमित तरा निरोम सिदा नोंग सुबना मरम ओइदुना इम्फाल ईस्ट की मनुंग सन लेबा खामेलोक तुरेल कायरकपदगी उयुमपोकी चगेम लोकोल कुमई पोकपी लोकोल पटखा लोकोल न चिंगबा मफम सिंगदा लोपरी यांखैरोम इसिंग थुमजिंखिबदगी लोसीरे उयुमपोकपी प्रोग्रेसिव फार्मर्स क्लब उयुमपोक डेवलपमेंट कमिटी उयुमपोक वाखोंग वार्ड मेंबर गी माइकैदगी मरी लेनबा सिंगना मियेंग संगबियु हाइरी उयुमपोक वाखोंग गी वार्ड मेंबर थोइदिंगजम मेमसाना अथुबा मतमदा लेंगांगना मियेंग संगबिनबा अपील तौरकली खामेलोकी इसिंग पाथरकपगी मरम ओइदुना उयुमपोकी चगेम लोकोल दा इसिंग थुमजनबा परी लौ परी यांखैमु सीरे हुजिक अदुना फार्मर क्लब ने उयुमपोक यूडीसी डेवलपमेंट कमिटी ने अदगी मेंबर ने अदगी लेकाई खुंजासिंग ने अखोइना तौरगा सरकार की माइगैदगी अथुबा मतमदा मियेंग चंगबिनबा हाजरे Health and Wellness Center to deliver comprehensive primary health care haibasida awareness program amangarang Health and Wellness Center Texam Nastinduna Texam Mayai Lekai Community Hall Pangthokre Thorom Aduda Langathil Zilla Parishad Member L Ibetombi Pradhan L Iboyaima Upa Pradhan W Samananda State Consultant RRC Dr. Imona Marui Mui Singh Minister Yaki Awareness program asigi matangda akhang ahi kiana wangangki comprehensive primary health care se sida ne ko ko se intensity na non communicable disease na sai habi ki ro koi hypertension ki diabetes ki cancer koi oral cancer cervical cancer ki breast cancer high blood intensity da yo ko koi na ha ta na koi non communicable disease na no lo le da si screening to identify to lo yang la maru Tara mangarak suba Tawbul Lubanan ba numit ka mari lainana Tawbul Gram Panchayat ki khungang sing Lubanan ba tanabagi numit ngarang luisin baga loinana sangdam na badu da makok mathang taraba Tawbul khungangi club singda manamathum yen thokre Tawbul Gram Panchayat amadi Tawbul Welfare Association ani na punna sinduna pangthokhiba luisin bagi thoram aduda Manipur Pollution Control Board ki chairman L Radha Kishore Tawbul Gram Panchayat ki pradhan TS Nanaubi LDA की डायरेक्टर लोंगजम भगत टोन यावना तोंगान बा मियोय क्याना सरुक याखी तबुल वेलफेयर एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी TS बीरना तबुल खुंगंगी लायोय ख्रबा अहल लमन सिंह ना पामजरम बालू नान बाबू ngasi की मिरोल ना खुंदुंग इंदुना थोरम अस्ते पांगथोकपनी हाइखी
MLA Radha Kishorna lamdam ama saukhatpada khungang hana saukhattaba yade haiba wakhalonda Chief Minister N Birena Luchingba Sarkar asina anau scheme kaya paikhatuna lakli Tabulda water supply scheme ama sanana balupa lak marifu sanction tawre mathang chahi listing ani gatara mapangi March tha loisilakpada toti ising pithak pangamlagani haiki Tabulda chahi 2018 hadu chahi sigi manunda by December 2018 I sing pither naba low sannuman layega hoje 80 lakh sanction dawra hoje first phase 80 lakh sanction dawra chahi 2019 ki March indi current year sigi indi sigi manunda tabul khunganga I youth won't is in fitness plan Manipur Sarkar packet here masa soida dawani I sorry mama ka hayi soida dawani Manipur Sarkar ke nasi le program ni nasi ni tham ni mana dah ni ni niam mula ni tham ba ada ni government adu sutana Manipur ki chief minister ni chingaga chief minister na mahat punawala kase tham dah ni anybody zat bijak ki wale kana party ki wale kana koi pasal lain tu udah government ni go to village la kare go to his patok kare koi Paugi marakhatna aten babre matang lugzari Aba, Greg John gidi tatatis college di. Mamal cuma pang kuding jam mana yo cuma ngaroi pista salabni na. Ado cuma takta superlink footing gi offer me amon piri sidi. Tas electric rang nusin bagum na yo disin bayar. Dudi sanagi mohut yang na sin bayar andre. Enjoy the tastiest bread in town. Manufactured with the highest quality in the most hygienic bakery in Manipur. White bread from Likla Bakery, now Manipur's favorite bakery. Hakchangi labor solakpadagi kuchu singaktaba, hakchang choktarba, tumma chaba yaraktaba, khong hama nungaraktaba singidabat, amatta ngaraba upaidi, jolip syrup, amasung jolip capsule wo changni sinabiyo. Why try hard? Blue Sense London by Design store now opens at NGS Building number 78 Changangai Airport Road, Imphal. Contact number 7085916 Amukana taramnok cheri makhataba pao Khudeng Thabi Khuldagi kilometer taramari rom satlaga leiba Tengnopal district ki manung sanba More block ki makhada leiba Leibi village da go to village mission pangthok pidri hairi mafam aduda aikhogi More Paumi S Sanjoyna Khunjas sing unarubada go to village ki thorom pangthokani haina tawram laga pangthokhidre khulgi awat apas sing kharada oirabasu kokpangamgani khanduna Khunjas sing na thajaramba adu aremba oire masigi matang da More gi ADC da satuna haizarure October natraga November da pangthokpa yai haina khanghalakle hairi Leibi khulasi Manipur lengakna Manipur gi manung da leiba khul amani haibasi ngasi fawba khangbidre hairi khul asigi awat apakya leiriba sing miyam amade sarkar da khangan bangamdraba asina ngasi fawba khudong saba mata fangbang ngamdri hairi Khunjas singna miyangi numit ki thoromda saruk yaningbagi apamba phongdorakle amaromda Leibi village authority ki chairman TS Angkhana Manipur lengakna thuba matamda Leibi khulda midyeng sangduna praja singna thengnariba awaba singa se kokhan biu hairi village asi khuding makta lakani haibagi paw si tabda akoi yam harawi yam nungai adubu laibak ba haisra aigi khunsi dadi ngasi pawba adugi program si lakpidri sigi matangda yaragadi akoi masi athuba matamda khunsi oina awara pada koi go to village ki program da koi na pikhat pa yaba nijaba yaba koi masi athuba matam da koi pamjai sigi maram da su government gi site kra athuba matam da tawbina ba masi koi masi pamjai STV gi thong da government gi site masi report tawbina ba tabina ba masi ai report tawjabari ekoi masi More block manung de lai ekoi lebisi aduna miyam gi nomit haiba ama
masi ekoi yaujaningi aduna madugumba program leiragasu ekoi leibi busu moregi convener singna miyamgi numita ekoi busu yaubinaba information masi phangba pami haibasisu ai haijaningi Thobal Turilgi Imai Wangna Chelambadagi Mayang Tathakiba Haurakpada Thobal Municipal Council Ward number 3 gi Manung Sanba Thobal Awang Lekai gi Torban Lambi gi Bamon Mapada Meter Yankhairom Sangna Lambi Namthakre Hairi Lambi Asigi Manak Nangna Leiba Yum Ahum Khudong Thiningai Oire Yumbu Amana Fongdorakpada Mamangi Ichaugi Matamdagi Hauna Torban Asi Namthaba Haukrabani Local MLA amadi councillor na mamangda anirak semjin kiba laikre ngarang nahongna na turel torban ase amuk namtharakhibani yum manungda hojik lekrak satpa horakle mari leinaba singna thuba matamda midyeng sangbiu haina fongdorakle lerai je ngarang ahing nungdang dagi yum yongna khoi sining khai re adu kai upai toraga hujik yum jile mem lakre khoi je akhang ai jingna puna mangna angta di yeng sen biu khidang tuna leiba ya ma mapamda semba ya ma kan ba nga ma ngamaga din ta kan bi hokji yum je koi levam leke akoi yam lai ra jaba mi ni tolop saru bu sunate koi je levam ji side yen leke akhang ai jing na angta yeng jen biu department gi kai hai tari jai su jing jai nau jing nang ta si kan na bang ta hona biyo hai na ismail thamjarage Loshilak pada marul babaw amuka na pizari Miyamna Pamdraba BC AP Pande Lengak na Fazil na Thambagi Wafam Laite Hai na Manipur Pollution Control Board ki Chairman L Radha Kishon Haikre Pining tabire basingbu amuka na kurumzari